Жамат, ассаламу алейкум. Так, қой базар тарталы жайым. Бүгін 28 май болды. Так, мына базарға кірдік, Соқұлық мал базары. Жігіт, қанша oldu бұлар? 229, а? Тоқтылар. 229 Орғаш. 14,5-дан алынып. Жақсы. Шоқ, қозы қанша екен? 8-ден. Так, бұлар қошқорлар көп базарда. Қошқорлар қанша екен? 60. Тіштері қандай бұлар? Қозы тіші? 60 мың сом. Так, ұрғачы. Ассаламу алейкум. Қанша сұрайсыз? 18. Ұрғачы. Чарба қойлар. Қанша екен? 12-10. 12-10. А бұл қойчы? 15. Түгені бар өтіші. Қозы қанша екен байка? 10-ға берем. Еркек бұрғашы? Еркек. Еркек, а? 10-ға берем дейді байка. Чарба қой қанша екен? 225, а? 12,5-дан. Бұлар қошқорлар бұ? Қойлар қаншадан бұлар? 25, бұлсы 20. 20. Тіштері қандай бұлар? Төгірек, а? Тіштері төгірек. Еркектер ұрғашы бұ? Қаншадан сұрайсыз? Тұқымдыққа олар сұрған олар. Арашандар, а? Мен арашан емес, Кесар. Мына мол үшіндей. Ол 4 тіштен. 4 тіш, нарқыш? Бұл 6 тіш. 6 тіш. Қанша дедіңіз? 25-тен. 25. Қойлар. Мощный. Базар аламы? Айтыңыз. 0-702 0-702 69-82-00. 69-82-00. Ол арашан. Олар гейсарлары. Арашан ұзын боласыр ана. Жақшы сатыңыз, шыл номерге чаласыздар достар. Ол қой қанша екен? Қошқор бұ? Қанша сұрайсыз? 13. 13. А бұл чоң қошқоршы? 50 мың. 2 жаш. 2 жаш. 40 мың. 1 ай. Бұл 40. 2 жаш 1 ай, а? 1 жаш 1 ай. 1 жаш 1 ай. Тіш сәйелек қозы тіш. Тіш сәйелек. А бұл мераностаршы? Мериностар 1 жашта тоже тіш сәйелек. Бұлар помес. Мериноленд и меринос қошқор қошылғанда. Мерлан? Қошқоры мериноленд. Мерлана? Меринос қошқор. Тілім келмейді қой мен. Меринос қаралаш. Немет. Бұларға қанша сұрайсыз? 25-тен сұрады. Бұлар қошқор бұл ұрғашылар? Қозы қошқорлар 1 жаштықлар. 1 жаштық қозы қошқорлар екен. Жақсы. Номер қалтырмайсыз ба? Номер? 0555 81 81 31 77. Пародасын айтып қойсаңыз. Мен айта алмадым. Бұның атасы Мериноленд. Мұнекі. Енелері қозы тіш, сәйелік тағы. Енелері бізден Меринос. Жақсы. Достар, іздегендер болса, мына қошқар іздеген. Чаластар. Жақсы сатыңыз? Так. Дәрше кеттік. Осы ұрғашылар көп. Ешкіне тартпадың бек. Мына ешкені тартайық. Сүтті ешке екен. Қанша сұрайсың? Тоқолына 20 тұрып адам. Тоқол 20. Боғыз оқшайды, ә? Жоқ. Боғыз емес, абылшы? 15 тұрып адам. 15. Мына әке. 20-15. Сізде қанша ға әке? Сүт ешкі? 11. А бұл ешкілерші? Бұл 8,5, бұл 7,5. 8,5, 7,5. Жақшы. Ау, чарба қойларшы? Чарба қойлар 15. 15-тен. Тұрпақтар мен, а? Ау, ұлақтаршы? 4,000-ден. Мына әке. Üçe жазып тұр. Тартпаның ешкілер деді.
Mına toqtular. Qancha ekan? 19. Ha, jigit qancha oldi bu? Ha. O'zi bilmaydi ekan. Qancha olganini. Shof, qancha ekan bu? 21. Tishi qanday? 4 tish. 21 ming. Bu urg'achi? Qancha? 20 so'm oldu. 20 ming. Tak, urg'achi. Tak. Qancha ekan bu gisarlar? 14 tur. Sizga qancha oydi? 22. 8 tish. 22 ming deydi. 8 tish dedi o. Qo'chqorlar qanchadan shef? 800. Ha? 200. 200 ming so'mdan. Ular şurok edim, biri 80 nevirleri deydi. 200 ming so'mdan ekan bular. Tishlari qanday ekan ular? Tishlari. Bu жаңы баштаган, а? Аркы тиш бузелек. Линиясы менен экен арашан Qo'chqorlar. 2 tish жаңы сайып баштады му. 2 tish say boshladi. Так, urg'achilar yo'q, a? Urg'achilar uyda faqat. Uyda. Nomer qoldirib ketmaysizmi? 703 0703 75 75 0028. 0028. Dostlar çalaslar buna. Liniyası bilen Qo'chqorlar. Qanchadan? Araşanlar. Assalomu alaykum. Aleyküm assalom. Qanaqasiz? Qanchadan bu qo'y? 23. 23. Bu tishi qanday? 4 tish. Bu to'qtilarga deymi? Erkakmi? Qo'chqor. Buncha? Bu 17. 27. 27. Urg'achi. Urg'achi. Bunaka. 27. Жақсы satыңыз şu. Bozar ağlamı değil. Qanchadan qo'zilar? 8 yarımdan. Жақсы. 4 aylık qo'zilar. Sizga qanchadan şu? 10dan ha. Urg'achi erkek. Biri urg'achi, qolgan erkek. Shashliq qancha ekan? 100 so'mdan. Tak, shashliq 100 so'mdan. Bu qo'ylar qanchadan ekan? 25dan so'radi. 25. Qo'zlu. Ha, 23. Bu egiz qozisi menen. Egiz qo'z. Tartpa bizi tartpa. Jo'q, sizlar tartpang, qo'ylar tartaman. Ular ne degen araşanlar öyle gisar. Araşanlar ha? Kol kropkalar değil mi? Tişleri qanday ekan? Tişleri 6 tiş. 6 tişler ha? 23 dönme. Biri egiz qo'zisi men. Yaxshi. Qaynoqadan ko'terdi. Asıllaştır qaynoqadan. Qo'chqor qancha ekan bu? Qancha olding? Buning qulog'i kichik ekan, o'tgandan qulog'i cho'ng bo'ldi. Liniyasi men qancha? Honduras. Qancha surasiz? 28. Urg'achi erkak ekan. 9 oy. 9 oylik. Qo'ydim bitta. Qo'y qancha ekan? Ha? 20. 20. Tishi qanday? 4 tish. Bo'yi где-то 80 chiqib qoladi. Şef, şaşlık qanchadan bo'lib qoldi? Şaşlık 100 so'mdan belgilan. 100 so'm. Kebab kuskovoy. Kuskovoy bor. Ne eti menen? U eti menen. U eti menen. Qo'ydiku yo'q bu. Tugunib qoldi. Qo'ydiku tugunib turdi dostlar. Bizde şaşlık shunchadan. Sizlar qancha o'y fikrlar kommentarda qoldirib ketingizlar. Qaysi yerdan ko'rib atsangizlar. Şaşlık. Tak, na. Qo'zlu qo'y. Qancha ekan şef? 45 sırota mı? 45. O, YouTube'a çağır. Bu ekovi 45'te bir qo'zismi? 45 tane. Tişleri qanday? Yaş, 70. 2 tish yosh. Ha, qo'z. Karabıl'ın linyası bakıyor. Karabildin liniyasidan. Yaxshi.
Дағы бар mı? Бар. Номер айтпайсыз mı? Қозылар сатылады. Бұйық қозылар. Urgaç erkek aralaş. Urgaç erkek aralaş 60 baş. 60 baş. Номер калтырып кетиңиз энди. 557 81 81 74. Çalaslar şu номерге. Жақсы сатыңыз. Так, олар тоқтығы еркектері бар. Сіздікі? Қошқарлар бар. Қошқарлар көп екен базарда бүгін. Бүгін емес, постоянно эле көп. Так. Қанша oldu bu? Hoş берет. Hoş берет. Ya, qanchaga ketdi? Qanchaga? 14. Eti 30 kilogram eti var. 14 mingga sotildi. Etga alam deganlar shunday бағалар. Assalomu alaykum. Bu to'qtiga deymi? Qancha so'raysiz bu? 20 ming. Aka. Bular kaç? Bular qanchadan? 18'den. Bular bari urg'achi? Aka. Bu qo'chqorlarga? Şef. Qo'chqorlar qanchadan? To'qtilar qanchadan bo'ldi? To'qtilar 16 mingdan. Shunday to'qti izdegenler var da nomer aytib ketmaysizmi? 0700 0700 84 84 67 90. 67 90. Qaqta turadi? Novopavlovka. Novopavlovka. Dostlar çalaslar mı? 14. Kolsumen 14 be. Kolsumen 14. Gelip tutacağım. Buraya verelim. Tak, var neyse yok. Yağı şaşılık pazar. Yağı koy pazar degende. Hoppa, buna şunlar. Toktular var mı yok mu? Assalamu alaykum. Toktular var mı yok mu? Toqlardan büyük öyle. Büyük öyle. Qaysilar? Arqa. Tak, qancha so'raysiz? Nima aka? Bu qancha? Bu 25. Narxıcha? 45. Bu qo'ylar-chi, qo'ylar. Bular Qo'chqorga deymi bular? Voy satılıb ketdi. Bular qo'chqorlar, Qo'chqor qo'ydi qanchaga sotdingiz? 85 ga. Qo'lsumen 85'e gitti o. Buna qo'y, buna qo'y. Hey, bular qancha 20 bor? 20. Bu qancha tish qo'y? Qancha tish qo'y? 3 yashar, 3-chi qo'zdan. Ha, 4 yashar. 6 tish, 8 tish bo'lib 8-chisini saydı. Mana 85'e gitti qo'lsumen. Shunday bu. Bu qo'zlar qanchadan? Qo'zlar 25 ta. 25. Bular erkek urg'achi. Urg'achilar. Bular köy erkek. Bular biri 12 ming, biri 10 ming. Bunlar urg'achi. Ha, mana. Yaxshi. Shunday бағалар mana qarasanglar. Meronlar qancha ekan? 14 ming. Yaxshi. 14 ming so'mda. Tak. Qo'ylar qanchadan şef? 15. Tishlari qanday ular? 4 tish var, 6 tish var. Tishga to'lib qolgan var. Mana 4 tish, 6 tish. 7 var. Onday olgan qo'ylar. Qozlar bölünüp satıldı. O'shaning uchun kichkina ariqroq. Aka qo'chqor. Qancha oldi ekan bu? 100 so'radi. 100 ming so'm. Tishi qanday? Yangi tish sayıyorsun. Qo'zi tish ha? Bozdandım. Aka, 2 tish bo'lib qoldi. 2 tish. 100 ming. Bozor bor berdi-mi? Berdi. Qancha? 70.
Qancha magazinskiy bahası? $1000. Yaxşı. Nomer aytыңыз? 97 boyu. Boyu 97, kulak 20'dan жоғары ekan. Gruba 20 da. Nomer 773 0773 45 88 45. Boyu 97 dediniz ha? Liniyası var böyle? Landuras. Liniya Landuras. Жақсы satыңыз. Бұл alındı uşaq. Qanchadan? 30. Toqtular bu. Tish buzdu. Tish buzalak ha. Urg'achilar buna. Var liniyasi var bu. Bu Afganlar qancha ekan? 45 dan alganlar. Afgan 45. Qancha tish? 6 tish. Siz elitnilerdi olib chiqasiz, shef. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qandaysiz? Damdasizmi? Ha, bu qancha? 22 dan quruq. Quruq 22. Ulasga qarang. Yo'q. Cho'y. Ular to'qtular qo'y deymi? Yaxshi. Yaxshi satamiz. Shunday baholar. No. Tak. Qo'y. To'ltura. Yo'q, bo'lmaydi. Qancha qo'yadi? 22. Ular qanchadan so'raysiz? Tak, bo'sh emas ekan. Bu gigantlar turadi-ku. Gigant. Tak. Qo'y bozor cho'ng. Qo'zlar qanchadan? 12. Uloqlarchi? Uloqlar 3 dan. Uloq. Tak. Mana. Qo'chqor. Cho'ng qo'chqorlar. Mana qo'chqorlar. Qo'chqorlar qanchadan? 60. Tishlari qanday bor? 1 yaş. 2 tishlar. 60 mingdan ekan bu. 60 ming so'm. Suralish. O qo'ylar qancha ekan? 25 ming. Metr boy bo'lsa. O gisarlar qanchadan? 25. 25 ming. Tishlari qanday aka? 4 tish, 6 tish. Gisar. Tak, bu yerda moshni qo'chqor turadi. Qancha ekan qo'chqor? 150 ming. Bu tishi qanday ekan? Paroda arashan tishi. 3,5 yaş bo'ladi ekan. Bozor baho berdi, berlik. Qancha oldu qo'zi? Almashdik. Sak, var qo'chqorlar bor. Yo'q, qo'ylarda bormi? Yo'q, qo'ylarda. Qo'chqorlar bor. Qora. Liniya menmi? Qanchadan qanchagacha ilgilar bor? 150 ming, 100 ming. Qolganlar 100 dan. $500. Yarışçılar 500 ming dollar. Yaxşı. Nomer qoldirmaysizmi? Aytыңыз. 550 0550 19 19 0550 19 21 03. Mana liniya men qo'chqor kerak bo'lsa chalasizlar. Rojani qarangizlar. Moshina ekan. Quyruqlar. Tak. Videoni oyoqdayız dostlar. Только лайкты basıp qo'yib qo'yasizlar.